Аан дойдуга аян төрөппүт аҕамоҕунньор. Аччыгый уолум акаары буолан алааһыттан арахсан аҥырда саҕатын быраган атын сиргэ айманнаҕа диэмэ. Арай, айхал бөҕө аргыстаһан аһыырбын аһара болунан, өрөгөй бөҕө үртээн өллөннөрбүн таһынан өйүөлэнэн, иде бөҕө эргиэн иитиллэрбин булуннарбын, ие буорбар эҕэрдэни кытта эргииэмэтэ. Олда буоллар уолум улдьаардаҕа диэн олус уйман олорума, алыс алдьарыйдаҕа диэн ааһа айманыма. Мин даҕаны төрүөхпүттэн түһэн биэрбэт төлкөлөөх, олоруохпуттан охтон биэрбэт оҥоһуулаах уолоҕо буолуом. Аҕа, тас гынабын лаастыбын иэҕин кулу. Анимпадис Иванович Сафронов алампа төрөөбүтэ 135 сылгаран аллаах, төрүөгүттэн түһэн биэрбэт төлкөлөөх, олоруоҕуттан охтон биэрбэт оҥоһуулаах Алампа Сафронов диэн литературный салону көрөргүтүгэр. Сақабы серебии билилэ кудуһунуга Эдуард Васильев Анимпадис Иванович Сафронов аҕатынан хартыынатын туһунан кэпсиим. Хартыына уол аҕатынан сыыһанын көрдүрэр. Көстөрүн көрдүк уол аҕатынан ситимэ суох. Аҕатын өттө хараҥа дьүһүннээх. Бу олоҕо олорбут, кыһалҕаны билбит, кытаана майгылааҕа көстөр. Эдэр киһи киэн халлааҥҥа турара бу киэн синнэн сылдьан сэлдэригэр аан аһаҕаһа көстөр. Алаас дойдутугар бэриниилээҕэ дойдутун туһугар турулаһыыта таптыыра көстөр. Соҕотах аат сэргэҕэ бааллан турара бу кини соҕотох суйуутун репрессиятü бэһиитин көрдөрөр. Аҕата Иван Корнилович Сафронов синие киһи. Алампа бэйэтин биографиятыа маннык эппит. Мен баа йылга төрөөбүтүм аҕам нэһилекке бочоттаах киһи, олар эрэ нэһилекке бастыки киһи буотах аты диэбит. Олар эн Иван Корнилович бэйэтин кемигэр аптарыттыаттаах, чугас дьонуга сэргэтээл бэркэ тыктанар түс бас киэн холку туруору күүстээх үлэһит уон өйдөөх киһэбит. Ийэтэ Ильена Алампаны төрөөн баран 3 сыл буолан баран өлбүт. Өктөп революциятин иннинэ оҕо өлүүтэ үгүсэтэ. Уолиһин Алампаны төрөөбүтэ 3 күнүн кэннээх хараҕанан көрбөт бүлүү диэн оҕонньордоохха илдьибиттэр. 3 сааһа туолуута аҕата Алампаны дьадаҥҥа ыалга борон уола бааһаҕа биэрбит. Кини кэргэнэ миикки хараҕанан көрбөт эбит. Онтон эмиэ бэйэтигэр ылан баран төттөрү бүлүү оҕонньорго биэрбит. Бу ыалга Алампа наһаа үчүгэйдик олорбутун туһунан ахтар. 5 сааһа туолбутун кэннэ аҕата эмиэ оҕото суох ыалга кырытына сэмэннээххэ биэрбит. Бу ыал христианскай виэралаахтар эбит онно ааҕарга үөрэммит. Уон 1 сааһыгар кырытына сэмэн ыалдьан өлөр. Туох баар үлэ киниэхэ буолар. Онтон 14 сааһыгардьа төрөөбүт дьиэтигэр келэр. Дьиэтигэр кэлби бириэмэтигэр аҕата үһүс кэргэнниттэн уола өлөн аҕата Алампаа аахайбат эбит. Ийэтин аҕатын тапталын сүтэрбит оҕо улаханнык хомойор. Туох баар араас үлэни бары үлэлэтэллэр эбит. 2 убайдаах, кинилэр ити бириэмээ үөринэ сылдьаллар. Орто убайа Араман Сопронов уос номоҕор киирбит үөрэммит хайаабыт, сытыы хотуу тыллаах өстөөх, өйдөө мэйилээх үтүө киһи эбит үһү. Кини бэт эдэр сааһыгар сэллик кыарыытыттан өлбүт. Алампа дьадаҥа Дьаакыбын суруйарыгар Араман төрүөт булбу буолуохтаат дииллэр эбит. Улахан убайа Баһылай үкчө аҕатын курдук үһү. Баһылай таатта улуһугар биир бастыҥ учууталлар. Кини элбэх үтүө дьону үөрэппит. Ол курдук эллэйи аммат чыгыйын, сооруна моллоону, күн дьэрибинэни уонна да атыттары. Тыһынча 902 сыллаахха 16 сааһыгар дьиэтиттэн көстөөх сиргэ ытык күөлгү үөринэ барар. Аҕата улахан көрдүһүнэн үөрэттерэ ыытар. Үөрэҕэр үчүгэй буолан 2 сылынан 4 кылааһы бүтэрэр. Салгыы дьокуускайга үөрэнэрэн аҕата бобор. Ол иһин убайын кытта Баһылайдыын байаҕантай улууһугар бассар. Онно убайа салгыы үөрэтэр. Ити кэмнэрин Алампа саамай умнуллубат интирэһиник кэмнэринэн аһаҕар. Тыһынча 907 сыллаахха Алампа дьиэтигэр келэр. Аҕата уолу кэргэнэнэн хаһаайыстыбаны көрөн олор диэн хааллара сатыыр. Уол санаата буолбат. Ийэтин өттүнэн аймактарыгар сылдьааран күтүөтүгэр куоракка барыан баҕарарын биллэрэр. Күтүөтэ куоракка типографияға үлэ баарын биллэрэр. Ол курдук тыһынча 907 сыллаахха куоракка барар.
Сағабылас олықтан бұта, Анимпадис Иванович Софронов айымнеларын батталақ кемі көрдірер дейін сыналабыттара. Оттон анығы кем тұхынан, севескей бұлас тұхынан айымнелара бәрт кемчетік тақсаллара. Бу қартынаға көстірін күрдік, алампа, обай тұттар доғырын, өксікіләқ өріксөе кітті сәргі тұралдар. Бағарбыт бағасаналара, сақан орото хуктара, бет кырақалы ден көрдірбіт, онна оннук ден бігергітерді тұттыбыт ирилері әлбағы әтәлілер. Өксікіләқ доғырын алампаны, ала сола алампа ден әғардары көрсірін тұғынан сұрыбыттара бар. Тыынчы тоғысы сүйірбі алтағаллаға Москваға Алексей Севич Колоковская балығаға ылжынсы тәркемегер Анимпадис Иванович Софронов тюрк омксиегер делегатынан талылы бұта. Бияха музей бітігер Анимпа дейін елеваттағыннағы Исидан Никифорович Барахапқа анан сұрыбыт сұрығы бар. Бұ сұрығар Анимпадис Иванович Софронов мандық тебіт. Бу тюрк омксиегер барар бітігер өссі үйіс делегатнада онна проезд бітін, тоқту сетбетін бұхарсарға анан туғамет тұрорсарын боллар дейін. Қой табаққа келі хата дейін сұрыбыт сұрығы бар. Өксікіләқ алампа барагар мандық дебіт. Зіғата мұнняқтан әлбәға істен білен, кәпсәнні мұннян ағай келер, мен бар сықтақ кейі бұл болан қағылығам. Әлбәғақ саннақ олыған түйірі мұқтартан тылбыт өспіт сайдыйтығар, сұрықпыт бичікпіт оңырутығар өренербіт өгістен. Бакуга Исидар Никифорович Барахов, Алексей Андреевич Иванов күнда онна Анимпадис Иванович Софронов болан барбыттара. Кенелері бәрт қырақы қырағас қосқа олықта бұттара. Исидар Никифорович Барахов сарсыныгар тұрорсан кен кон гостиницаға тейбіттері. Сынялан кемигер Исидар Барахов алампаны кытта броненосец Потемкин ден кейнаға Дагестан устудионларын оператығар сылжығыттара. Онна рестораны ағабыттара, атырар пуловтарын амсай бүттара. Түрдер әтеллеріні қорылтайдарығар Исидар Барахов сақа алпаудың туғынан бәрт үшігей дақалаты омыр бұта. Дақалаттан бүтәйтін кытта тұтам, түр омықтара кені төгірі түйен кепсеп біттері. Құрылтай бүтән әрдағаны олықтағы омықтары ұстыбыт кейнелерін көр біттері, онна бәйлері кейнаға оғылы бұттара. Түр комук түмсен төрүт төрдүн түйәһәр, төлкөлөк өһүн төрүттүр, төбүрүн муньягар, жокут омук жонуттан, жокутак болан келен, жогумсуен олорон, аймак атылыы омуктарбын, араран анардым, аккана бәт оғылар. Қаммыт қарата ханылытын ихин, аяқтан тақсар саңабыт, атын эбит. Урукколоктоогу, ужорбут, уопсубутун ихин, ухатан кепсетибит, ураты эбит. Себескай бұла саңа атағап тұран ехен бәйтін өстіқтірін көрдәбінен бар бұда. Тәнш 905 жылға Жокускай город олықтақтырын ороғын сағы бар әден жылы сұраға айма бұда. Тәнш 905 жылға олынютаға сағы барға 33 кихи жылыға әргілен 32 кихи де ұтылды бұда. Онына алампыда ғоттыра әлбаға дилер. Тәнш 905 жыллаққа балаған айын 16 күнігер Алампа конфедератиста жалаларга эрилден тутулган кайылы бұта. Ағая қонан баран босқолан бұта, оларын кулун тутар хүббейіз күнгер қос тутулы бұта. 1900 бағысыллаққа Алампаны конслагарга урулан республика тасөттігер бар бұта. Москва қайытығар оларын 1900 бағысыл 6-ні хүббетоғыз күнгер Соловкиға бар бұта. Емельян Ярославскай көметінен 1900 сыллаққа 90-ні отут күнгер Канцлагар Архангельскай күбөрүнәгә сылканнан сол булды бұта. Онтан 1930 сыл сетинне 5 күнігер Емельян Ярославскай көмөтүннән Иркутскайга көспүтә. Сылкатын балаган ыйгар бүтеринен әддә уу суала барына ыйдарга көрдөспүтүн көңүлләбәдәктер. Ол иһин бол жогот ол бүтүн кенне Иркутскайга эби 9 ый олор бут төйдүтүгә 1930 сыл лакка от ыйгар кәтбитә. Алтыння хүббөтөт күнігер 1935 сыллаққа өтбүтә. Анимпадис Иванович Софронов алампа сырдык аты 1962 сыллаққа реабилитацияланбыда. Дарабадойдом, тоғытын тоңома, тоғылу сурама, тората көріме. Аңықаллан анныттан аяннан, сылайысындалыян ақтаймағыян, әйеқі әргіллен кәллім, сыттақ сымнағас краска крыскар сытан сынянным.
Саяға салгыңын уулу уймақтан утақпын ханнардым, ығаннейбіт бұлытың саққырыр самырынан көліхіммін көгіреттім.